Hirya no hino ku isi hari abanyapolitike bitandukanije n'icengezamatwara ry'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bagasaba ko hagira igikorwa mu kwita ku burenganzira bw'abatotezwa kubera ubwoko kandi ubuyobozi bw'iki gihugu bukaryozwa ibikorwa birimo no gukorana n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Ni inkuru yateguwe na Adam Squizera. Nyuma yo guhura n'abayobozi bo mu bihugu byo mu karere birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'u Burundi, Ronnie Jackson, umwe mu bagize inteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagaragaje ingingo zikunze kwirengagizwa n'ibihugu bikomeye ndetse n'imwe mu miryango mpuzamahanga. Ingingo ya mbere yagarutseho nuko Kongo ifite ibibazo bikomeye by'imiyoborere, kandi ko niyo nta gihugu cyafashe umutwe wa 23 leta y'icyo gihugu ndetse n'ihuriro ry'ingabo zikorana nayo zitakandira kuri uyu mutwe w'abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo. DRC has to be an area where everyone has a vested interest in the safety and security and the Uburasirazuba bwa Kongo bukwiye kuba ahantu hatekanye kandi buri wese akungukira muri ayo mahoro. Ko twese turabizi kandi turanabibona ko Kongo ari igihugu gifite imiyoborere mibi. Rero mbona nta bushobozi leta ya Kinshasa ifite bwo kuyobora turiya duce. And I truly believe that there is no ability for the government in Kinshasa to actually control that area right now. Intumwa ya rubanda Ronnie Jackson yashimangiye ko ikindi kibazo cy'ingutu Kongo ifite ari ukwihakana abaturage bayo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kandi hakabakomeje imvugo z'urwango n'ibikorwa byo kwiyosera abantu hashingiye ku bwoko. Ni ikibazo avuga ko gifite imizi mu bukoroni. It's been a long-standing issue. It's my understanding that there are certain people in the eastern DRC that are unrecognized as Congolese citizens, and that maybe in part because kuko igice babamo cyahoze ari u Rwanda mbere yuko imipaka ikatwa mu myaka myinshi ishize. Ariko nababwira ko hari igice kinini cy'Ubugande nacyo cyahoze kiri mu Rwanda, ariko nyuma y'ikatwa ry'imipaka abo bantu bafashwe nk'abaturage ba Uganda, ariko ibyo ntibyigeze biba muri Kongo. Rero uwo ni wo muzi w'ikibazo gikwiye gukemurwa kugira ngo buri wese afatwe nk'umwene gihugu wa Kongo anahabwe n'uburenganzira kwiye. Yego bisa nk'ibigoye kuko nanone umutwe wa M23 nawo ntuteze gushyira intwaro hasi, ahubwo hakwiye gushyirwamo ingufu ngo uhuzwe n'ingabo z'igihugu bafatanyirize hamwe kurinda igihugu cyabo. Armed resistance, there has to be an effort somehow to incorporate them into the Congolese military and make them feel like Congolese citizens that are protecting their country. Ibi kandi binagarukaho na Ibelekre, umunyamakuru w'umubirigi ushimangira ko uburenganzira ari nabwo umutwe wa 23 maze igihe urwanira. Je veux dire, quand on dit le Rwanda attaque le Congo, nituvuga ko u Rwanda ruri gutera Kongo, ibi bivuze ko turi guhakana uburenganzira bwa M23. Ni bivuga ko turi guhakana uburenganzira bw'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, kandi abanyekongo b'abatutsi barahari. M23 n'abakongomani. Rero iyo uvuga ko u Rwanda ruyishyigikiye ni ikinyoma, kuko nk'iyo usubije amaso inyuma kuva Tshisekedi yajya ku butegetsi, indirimbo n'imwe yahoze aririmba avuga ko M23 ari abatutsi kandi abatutsi bo mu Rwanda. Des ans depuis l'installation de M. Tshisekedi au pouvoir, on a cette petite musique qui intervient tout le temps, c'est-à-dire M23 égale Tutsi, Tutsi égale Rwanda. C'est faux. Umwe mu bahoze mu bushorishori bw'inzego z'ubutabera mu Bubiligi aherutse kunenga iki gihugu kuba cyarabogamiye kuri leta ya Kongo, kandi ngo ibikorwa iki gihugu cyishoyemo bihagije ngo cye cyafatirwa ibihano. Muri ibyo bikorwa harimo n'imvugo z'urwango no gukorana n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR hamwe no gukoresha abacancuro. Ububiligi bwakabaye bwarakoresheje imbaraga bufite muri diplomasi mu guhatira Kongo igata muri yombi abasize bakoze jenoside mu Rwanda, batishe gusa miliyoni irenga y'abatutsi mu Rwanda, ahubwo banagize uruhare mu kwica ibihumbi by'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kivu zombi. Ibi byanatumye hari abarenga 600,000 bisanga mu buhunzi. Aniseti Gapira ni umunyekongo umaze imyaka isaga 28 ari mu buhunzi. Avuga ko ibihugu biri mu Bubiligi byirengagiza nkana amateka bagezemo uruhare, ahubwo bagahitamo kubyitirira u Rwanda. Bubiligi rero kuza kwijandika muri ibi bintu nuko bazi ibyo bakoze, batangiye kubona ko igihe n'icyari cyo cyose bazabiryozwa bazabibazwa, bagatangira noneho kuhaguruka no gutangira kwerekana ko
intambara ziri kuba mu burasirazuba bwa Kongo zidashingiye ku bwoko n'itotezwa n'irenganwa ry'abavuga ikinyarwanda muri Kongo y'Iburasirazuba, ibi ahubwo bishingiye ku butunzi Kongo ifite u Rwanda rushaka. Oya, siko biri. Mu bandi bateye umugongo icengezamatwara rya leta ya Kongo bakagaragaza ukuri kubera muri iki gihugu barimo n'intumwa ya rubanda mu Bwongereza Pat McFadden. Uyu nawe yandikiye minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe Afurika atanga impuruza ku bwicanyi burimo gukorerwa abanyamurenge n'abandi banyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi by'umwihariko muri Masisi na Rucuru. Adams Kwizera, Televiziyo Rwanda.